Qanchadan qanchaga chayin? Assalomu alaykum. 25dan düngüne kemi var, Qancha bosh? 20dan 25ga chayin. Qancha bosh? Boshi? 10 boshi. Tishlari? 2 tish 4 tish. Qo'zi var qanday? Erkak urg'achi? Erkek. Polniy erkaklar, ha? Ha, eko urg'achi. Qolgani bari erkak qo'zi var. Qo'zi var, tug'anlar. Qolganlar arasında da бар ekan, tug'anlar görüngen uşu ekan. Assalomu alaykum YouTube ko'rarmanlar jana men подписчиктерим. Bu videoda arabaş bağlar bolmoqchu. Aldımdan chiqqan qo'ylar tartib ketem. Aldın ала bir like, bir kommentariy. Har bir basıp atkan like'ınız jana жазып atkan kommentariýiňiz kийинки video чыгууга себеп болот tug'anlar. Like beker болушунча uşu videonun tüyünde uşunu basıp koyabı tug'anlar. Anda mesela başka qo'ylardy qaraylı. Şep kimden gen bu jak? O soda oldu. Ha, soda ovatdır, başkalarını da qaraylı tug'anlar. Soda ovatdır hazır. Barsaң жаман көрөт. Şep qanchadan gen? Oylar 23'ten. Ha, bardığı var. 23'ten tişleri? Tişleri 2 tiş, 4 tiş, 6 tiş. 2 tişten 6 tişke çeyin, he? Boğuz kısır. Kısırlar. Kısır var, he? O konvoy başka. Ha, çoğungoy qancha? 28 alındı. 28'ga alındı tişi. 6 tişe boğuz kısır al. Geç boz. Geç boğuz, he? Ha, ukam qancha eken? Qancha? 20, he, tişi? 2 tişe boğuz kısır. Kısır, he? Qozuvu qo'ylar qanchadan ken aka? Qaysi? Üçöten qozuvu qo'y? Ha, eko qozuvu qo'y, ha? Mo'u qancha? Babası özümen teң bo'lib qolib turib. Ha, şep qancha ekan o'sha? 40 ming, he? Kishi 6 tisha. Qo'zisi qanday? Erkak urg'achi? Erkak, ha? Narqichi qo'zuvi qo'y? Aldıl erkek. Avdal erkak, bahsi Bir değil. 1 deyli, ha? 40 ming. Tishi Şunun 6 tisha bu. Mo o'rtadog'ichi? O'rtadog'i. Sizniki emasmi? Ha, bo'ldi. Qo'zuvi qo'ylar qanchadan gen, shep? Qanchadan qanchaga chey? 30'dan 55'e çeyin be. Dişleri qanday yok qo'yat? 40 qavdim qaysini mo'nu? Ha. Baldari qanday? Erkek urg'achi va? Erkeklar, ha? Bari alındı va? Ha, bironli va? Dişleri qanday yok qo'yat, brat? Saytisi kelgen joq, başqa qo'ylarni qaraymiz. Qanchadan sotuvdi aka? Her kucakta aldı. Aldı. 35. 35. 26, 27 şunday. 26'dan 35'e çeyin getirdi, ha? Çoğunluğuna qarab. Dolara satıldı. Ha, dişleri qanday yo'q bu içindegiler? 4 tiş, 6 tiş, ha? Qancha bosh? 10 bosh, ha? Mo'u barcha. Qanchadan sotıldı? 41'dan tegiz ketdi, dişleri 4 tiş, ha? Bo'z qisir. Belgisiz. Bu barcha. Bo'zlar ham bor arasında. Общий qancha bosh ketdi? 14 bosh, bu jag'i 5 bosh ekan, ha? 4 bosh. 19 bosh sotilibdir. Bu polniy qo'zuvi qo'ylar o'xshaydi, ha? Polniy qo'zili qo'ylar, ha. Ha, qanchadan qanchaga cheyin? Tegiz 33'ten doğatam. Tegiz 33'dan, ha? Tishlari qanday yo'q qo'yat? Jallan 2 tiş. Javvan 2 tish, qancha bosh? Bir qora. 21 baş. 21 bosh, ha? Shunda 21 qo'zisi men 21 bosh. 22 qo'zi, biri egiz. Ha, biri egiz bilan, ha? Bavdari qanday yo'q qo'yat? Erkak urg'achi. Erkek urg'achi aralash. Arabaşı, tuğanlar içinde ayağında arabaşıp kettir, gözge görüngenin tartavı. Ana, Jallan 2 tiş qo'ylar. 2 tiş qo'ylar, ha? Jallan birinchi turmushda. Ha, yaxshi aka. 2 tiş. Birinchi bavdar ekan, 2 tishlar ekan bardig'i. 29 yarımdan berberdim. 29 jardan beribedingiz. O'zingiz 30 surib o'tasiz. 33 sur. 33 surib o'tasiz, ha? Buna 2 qo'zi qancha ekan aka? Ya. 15 dan 30 ming so'm, ha? Erkak burg'achi va? Erkak, ha? Baya bağlayla. Ya sotuvdi eko. Je birov sotuvdi. Ha, narxi. Qanchaga oldingiz sani? Qanchaga oldingiz? 16.200. Tishi qanday ekan? 4 tish, ha?
16200'gө байлап алды тугандар. Канча сурап атса экен кочкорду? Bunu kaça bunu? Билбейм деп жатат тугандар. Бирөөнүкү деп жатат. Аке канчадан экен? Козу бар. Kızlar var. Аха. Bugün bazar kaçta 8'den bol kaldı. 8'den болуп калды. İşte эркек ургачы. Arlaş. Арабаш, наркылар дагы ошол же булар сал кымбатпы? Bunlar 9'a düştü 9'da bol kaldı. 9'dan эркек Bazar kaçtaydı? таштады базар. Арзандап тур тугандар. Шеп канчадан булар? 11'den. 11'den эркек ургачы бар. Urgaç. Ay. Ургачы бар экен. 11'den сурап атыптыр. Козу бар канчадан экен аке? 11'de. 11'den эркек ургачы. Эркеге 6 баш экен. Козу канча экен аке? 11. 11 эркек ургачы. Ургачы. Канча алындыңыз? 7 kaldı. 7ге. Ургачы эркекпи? Эркеге. Козу бар канчадан? Брат. Канчадан аке? 11. Канча? Kaça? 5,5'dan эркек ургачы. 2 эркек, 2 ургачы 5,5'dan сурап атыптыр тугандар. Козу кой канча? Козу койбу? Канча аке? 15. 15 Тиши энесинен. Канча? Найдалап калганбы? Найдалап калган экен. Эркек ургачыбы? Ургачы. Козу ургачы экен тугандар. Канча экен аке козу бар? Общий бирби? Жана тарткан элем. 11'den дедиңиз беле? 11'den дедилем, о ички базар менен сырткысы бир экен. Шеп, канчадан козу бар? 13,5'dan эркек ургачы. Арабашы, канча баш? 15 baş. 15 баш, 15 баш. Козу койлор бар арасында? Bozlu koyuyor. Коз койлор канча? Негізді bağlı açacak. 24 ver, 25 yarım verin desek. 1000 сом ортодо табаш болуп атат, 24,5 сурап атат, 25. Анын энеси кандай тиши? Yenesi 6 diş. 6 тиш, Ошондо канча козу кой бар бу жерде? Үчөө же экөө? Экөө. Экөө, мо бирөөсү. Бунун тиши кандай? 25 kem var. 25 кем бар, 4 тиш, козу ургач эркек. Bozsu Эркек, наркыныкычы? bir erkek bir ulgaç. Бир эркек. Негизби? Негиз. Козу бар канчадан экен аба? 5000'den ургачыбы? 5000'den экен ургач экен тугандар. Козу бар канчадан экен аке? 11'den кем бар, эркек ургачы. Ургачы бар экен, 4 баш. Аба канчадан экен козу бар? 13'ten, ургачы эркек. Ургачы бар, Бул жактын ээси жок деп жатат тугандар. Тура жагынан түшүнөсүздөр, козу барды өзүнчө видео кылайын десем 1 минуталык видео чыгып калат экен. Ошонго байланыштуу 1-2 минуталык видео эле чыгып калат экен. Ошого байланыштуу аралаштырып тарттым. Укам канчадан экен? 25'ten, тиштери 6 тиш, 4 тиш, Боз кысыр. Билбейсиң, Билбейт экен, боз кысырбыгын. Ак кой канча экен аке? 25 миңе тиши? 4 тиш, боз кысыр. Кысыр, Канчадан экен аке? 22'den, тиштери? 2 тиш, 4 тиш, бир кочкор калган сообук, Моонда турат. Бул эмнеси экен? Желин экен аке. Боз кысыр. Кысыр бар, кочкорду ойлоп алыптым тугандар, ал желин экен көрсө. Козу бар канча аке? 19'dan, эркек ургачы? Erkek. Эркектер, Брат, канчадан экен? 21, 25 тиштери? 2 тиш, 4 тиш, боз кысыр. Кысыр бар, Укам, козу кой канча? 23'төн алынды, тиштери? 2 тиш, 6 тиш, Козу бар эркек ургачы? Эркек ургачы. Козусун эти аткы портер төбөлөп кетпесин. Ушу менен видео түгөндү. Кийинки видео жолугушканча сак саламатта болуңуздар. Ар бир басып аткан лайкыңыз кийинки видео чыгууга себеп болот. Анда эмес кийинки видео жолугушканча сак саламатта болуңуздар.